Jako volim sve naše goste u emisiji, ali ovo su mi najslađi i najdraži gosti. Čekamo vas cijelo jutro. Dobro nam došli. Dobro došli gosti iz Orahovice i to gospođa Sandra Jadek, dobro jutro, koja će nam raditi kolače. Zatim gospodin Dražen Šafar, predsjednik udruge kuhara grada Orahovice i tajnik te iste udruge, gospodin Vladimir Grgurić. Dobro jutro. Je li još neko ostao u udruzi, da ste svi došli? Ima još neko. A ima još. Što je Zlatni orah? Zlatni orah, to je međunarodno natjecanje slastičara koje se održava u Orahovici po 3. puta. Počeli smo ga prije 3 godine. U stvari 2013. godine nam je bio prvi Zlatni orah. Ali evo, pojavilo se veliki interes što slastičara, što medija i javnosti, pa smo evo otišli na drugu stranu, znači idemo proširenja ovog našeg takmičenja. I znači u 2 kategorije se radi, profesionalci i učenici. Idemo mi od početka, kad smo već predstavili vašu udrugu, vi ste tajnik udruge, a sad prvi put možete i javno nešto reći, ne tajiti. Što je ta vaša udruga, čime se sve bavi udruga kuhara? Osim naravno kuhanja, hvala Bogu. Da, udruga kuhara grada Orahovice, dakle, osnovana je 2009. godine u cilju promocije gastronomije Slavonije, Baranje i Virovitičko-podravske županije. Osim što, naravno, kako ste rekli, kuhamo, radimo slastice, radimo razne manifestacije u kojima bi promovirali turizam našega kraja. Zna se da turizam bez gastronomije nikako ne ide. Dobro, upravo Zlatni orah je jedna od manifestacija kojom promovirate onda i turizam. Tako je. Kako je to počelo zapravo od jedne slučajne ideje, nas nekoliko koji smo to uspjeli nekako organizirati, nastala je jedna velika manifestacija kojom se mi danas ponosimo. Krenulo je imenom Zlatni orah upravo zbog tog oraha, zbog našeg imena grada Orahovice. Tu je orah, Zlatni orah. Tako je. I tako smo dakle s tim krenuli i Zlatni orah, mogu reći, postao je zaštitni znak grada Orahovice. Dobro, evo možete vi, Sandra. Zašto slatko? Slavonija je poznata i po nekim drugim slatkim narescima i proizvodima. Mislim, vi ste se orijentirali na slatko natjecanje. Mogli ste dakle i neku drugu, jel? Kako to? Mogli smo, ali kad kažete Slavonija, onda svi misle Koso 45. Stereotipi. Tako je, stereotipi, a mi smo pokušali kontra svega, ali smo ostavili onu našu autohtonu namirnicu orah. Pa da se prepoznaje po tom jednom dijelu. Ona je baza. Ona je baza. Pa baza je za mnoge kolače. Treba reći da je Virovitičko-podravska županija najslađa županija u Hrvatskoj. Zato još mislim zašto ste mi... Vi ste u stvari najslađe ovdje. No, kako je to organizirano? Međunarodno je natjecanje. Od kud su sve sudionici? Tako je, ovo je već 3. međunarodno natjecanje. Znači imamo goste iz Bosne i Hercegovine, iz Slovenije, Srbije i javili su nam se gosti iz Mađarske. Sad treba još potvrditi, ali imamo znači 4 zemlje, imamo 12 ekipa profesionalnih i za sad imamo 8 škola. To je kup natjecanja, odnosno 2 kruga, kako je to organizirano? Natjecanje je dakle podijeljeno u 2 kategorije. Natječu se profesionalci slastičari i učenici strukovnih škola sa područja Slavonije i Baranje. Naravno, stručno povjerenstvo koje nam dolazi iz vrha Hrvatskog kuharskog saveza, ocjenjivače posebno slastičare, učenike, posebno profesionalce. Više o tim propozicijama će reći kasnije Sandra, a evo mi smo ponosni da smo ove godine uspjeli dakle poduplati ili čak utrostručiti broj natjecatelja i jedne i druge kategorije. Evo, to kasnije je već stiglo, Sandra, pa recite. Da, Sandra, propozicija, da krene Sandra možda i nešto raditi. Zašto žene ne bi malo govorile, nek neko drugi radi? Recimo ti, Mirko. Ja ne znam što se s kolačima radi. Vi radite i pričate. Ajde, propozicije prvo. A propozicije, znači... Ok, a sada... Zadana namirnica je orah. To su obavezni likovi, dakle. Da. Tema je, znači, svečana torta. A znači ove godine? Ove godine, da, tako je. Znači, natjecanje je pojedinačno, što znači jedan natjecatelj, jedna torta. Sve mora sam napraviti. Odlično. I onda će članovi žirija to ocijeniti. Vi ste napravili osnovne stvari, sada ćete malo ukrasiti. Što je unutra u torti? Ovo je tradicionalna torta od oraha, znači sastav torte je orah. Dijetna ova fina, jel? Da. Naša slavonska. Znači orah, čokolada, to je jedna tradicionalna stara torta koja uvijek prolazi. I ovak stare torte prolaze, ne radite svježe uvijek? Mislim, receptura je stara. Receptura je stara. Prošle godine je bila jedna odlična torta u obliku prasca. To je pravi spoj Slavonije. Mirko, gdje god ti opet dođeš na svinjetinu. Ali to je ono što ste rekli, da se po 45 se uvijek nešto porazumije. Ta Orahovica naša i Slavonija, a jedna gospođa iz Osijeka je napravila, ona je lani bila i pobjednica našega takmičenja. Bila je torta, normalno, bila je glavna namirnica je bila orah, sastojak, ali je bila u obliku jednog praseta. Bilo vrlo zanimljivo i atraktivno, neobično. Evo vidimo sad. Evo čovjek bi rekao da je pravi od ojaka.
Samo malo. Čak bi mu malo uho otrgnuti. Ja mislim da su, prosto, evo ga, to kao je gospođa Tamani reže, pa smo Odlično. To je karamelizirano gorili, šta je gospođa To je napravila? fondan. Odlično. Što god. Šećer na Vratimo se malo na Orahovicu, pitanje za sve. Tamo prekrasno jezero, uređeno jezero, šume, sada i gastronomija. Kakav je turizam što se tiče tog dijela Slavonije? Pa evo, Vladimir će reći, on je Ajde, baš Vladimir. turistički On je vodič, on je 100% Stari bolji grad gore, je li tako? Tako je, Ružica. dakle- Ružica, ne, pa zato i hotel se zove Dukat. Kojim se održava natjecanje. Da, dobro bi trebalo biti u Ružici, ali evo zbog prostora smo morali prebaciti u veći hotel, dakle hotel Dukat. Ali evo, grad Orahovica je dakle poznat po svom turizmu. 99% turista kad dođe u Orahovicu traži posjet Ružici gradu na očuvanju srednjovjekovnoj utvrdi u Hrvatskoj. Naravno, naše Orahovičko jezero koje u sezoni primi preko 200.000 turista I posjetitelja. bio sam ja gost, moram reći da je bilo jako Na lijepo. razglednici iz Hrvatske, ako si sjećam. Tako je, imali smo emisiju. Dakle, Orahovica samo po sebi, to mi se trudimo napraviti da bude cijela kao takva brand samoj sebi. Evo i ovaj dio gastronomije je jedan poseban dodatak toj priči. Osim Ružica grada, osim jezera, mnoštvo tu još stvari koje valja vidjeti. Premalo je vremena i u emisiji da bi sve ispričali o gradu Orahovici. Ali evo, svi oni koji žele vidjeti grad Orahovicu, Kako vam koji mogu žele pomoći? probati Nemamo ove kraja. slastice, neka nam se pridruže u petak 31. Samo jedan dan to ožujka. traje. Samo jedan dan. Od 15 sati je primanje torti, u 17 sati ocjenjivanje, u 20 sati je svečana VIP večera na kojoj će biti proglašeni pobjednici i prezentirani sve to. Oprostite što vas, Vladimir, prekidam, samo pogledajte kako kuham. Samo ovako. Ti si moram i okrenuti. čak ne znaš niti orah staviti na pravu stranu. Sad već kad govorimo i učenicima strukovnih škola, koliko su uopće djeca zainteresirana? Koliko im znači ovo natjecanje? Pa vjerovatno je zvati dosta, jer lani smo imali samo 3 škole koje su nam se javile, ove godine već 8 škola. Sjajno. Znači da ima i puno možemo zahvaliti mentorima u školama koji se bave samo sa djecom. Kao što ste i vi jedan od takvih, je li tako? Pa mogu reći, evo, ajde. Kakva je vaša škola u Orahovici? U Orahovici mi imamo strukovnu školu, a imamo odjeljenje kuhar i konobar. Ima dosta zainteresiranih? Pa uvijek ima se da se napuni to jedno odjeljenje, pošto je mal taj jedan odjel, ali... To su uglavnom zainteresirani mladići su- ili djevojke? Koga ima? Ima mladića i djevojaka. Pa danas je kuhar biti popularno, donijeli ste nam i krasne kolače, donijeli ste nam i ovaj podmetač lijepi Dobro jutro Hrvatska, jel? To nam Da, može ali smo služiti. zaboravili kotlić ponest, pošto danas radimo samo slatko. To ćemo drugom To prilikom. vam je velika Mirko, greška, ne mogu vam možemo reći. oprostiti. ali- Drugom prilikom donijeti. kad Drugom budemo prigodom. pozvali. A koji su nam kolačice Da, što ste ovdje? pripremili? Ovo je salama. Evo ti salame, napokon. Da. To je rolat od kokosa. To su vam tradicionalni kolači, samo što u malo modernijem ruhu. Dobro, ima i vidim tamo i voćnih, onaj zadnji To vam je nije. voćna mađarica. A, mađarica Da, koja... tako je. Zanimljivo, Da. dakle, Ovdje ne su, znam znači, voćna. imamo tradicionalnu mađaricu, košarice punjene sa kremom. Prekrasne su. Da. Ovo vam je kolač od oraha i čokolade. Ajde, baš lijepo da ste mi to rekli. Nego mislim, ovi vaši kolači, znamo da u Slavoniji kad su svadbe, da onda tih kolača da. ima jako puno. Ali ta tradicija je još uvijek prisutna. Uvijek. Mađarica je još uvijek u broj jedan kolač. Ali prave mađarice, ne ove voćne mađarice. Da. Da, ove sa čokoladom. Jer i prije same svadbe oni suhi kolači, nakon toga... Je li izdrže ovi kolači do Dublina? Pa, Kad ako idu se na put, misliš? Ako se transportiraju u uvjetima potrebnim za kolače, izdrže. Evo, pitanje, naš dragi urednik, jedan Meštar, savršeni voditelj i urednik je pitao kako radite mađaricu. U voćnu mađaricu. Ima li voće unutra? Ima, malina je. Eto meštre. Da, krema je od maline. Kako radite? Samo Pa, kremom? radi se isto kao i standardna mađarica od čokolade, jedino što je se fila sa kremom od vanilije i krema od maline. Evo, ako znaš meštar raditi standardne mađarice, znaš i ove voćne. Mi smo gotovi s ovim kolačnom tortom, nismo još. Ne, hoćemo staviti na svaku drugu, a jedino što je Malo od nam se topline nam se malo Danijela to... završi ove ružice, pa ćemo... Da, ajmo na Postoje li neki favoriti Gdje na ću ovom staviti natjecanju? ružicu? Što vi Svi su mislite? favoriti, ja mislim koji se svaka ekipa koja se prijavila ili pojedinac, Baš oni se su to favoriti, potuku jel? kod vas. Znači nemamo favoritirano. Postoji nekakva nagrada za pobjednike? Pa nagrada uvijek postoji, to su nagrade od sponzora koji su nam stvarno... Ja sam uz mislio da nas. neka torta je nagrada pobjedniku. Pa ja mislim ona pobjednička da će osvojiti. Koji osvoji, taj će dobiti tu pobjedničku tortu za utjehu, ako ništa drugo. Ostavljamo vas sa bolnim pogledima, daćemo sve od sebe Znači, jedno da čeka kušamo, da se zatamni situacija. da napunimo usta ovim slasticama. Vladimir, Dražene, Sandra, hvala vam najljepša. Puno uspjeha, dakle, u trećem Zlatnom orahu. Vjerujem da će puno biti zainteresiranih iz godine u godinu.